Mwijoro ryashize nibwo umutwe wa ASM 23 wafashe umujyi wa Uvira. Ni igikuba cyacitse ku rwego mpuzamahanga muri politike y'isi ndetse no mu bijyanye n'intambara zikomeje kubera mu isi muri iki gihe. Bitangazamakuru mpuzamahanga hafi ya byose ubu ngubu byashinze mikoro cyangwa biri gushyira ku mateleviziyo yabyo, ku mashene yabyo inkuru za Uvira. Bari kuvuga ASM 23, bari kuvuga ingabo z'u Burundi zahunze urugamba, bari kuvuga Fardc wazalendo na FDLR. Ni imirwano imaze iminsi irenga icyumweru aho ingabo z'u Burundi zagabye ibitero ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri Kamanyora, ibitero by'amabombe. Ni ibitero rero byatumye uyu munsi ASM 23 aka kanya abarwanyi bayo bicaye ku kiyaga cya Tanganyika, aho bari gufata amafoto, aho abarwanyi ba Fardc bari kuvuga nk'intera hamwe bavuga bati turacyari mu gihugu, turacyari muri Uvira. Nibyo bari kugenda batangaza. U Rwanda rero rukaba nyuma yo guceceka muri imirwano ntabwo rwigeze ruvuga byinshi ku bijyanye n'imirwano ndetse no ku birego byose Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yashinje u Rwanda. Ariko aka kanya u Rwanda rusohoye itangazo ryeruye aho rubwiye amahanga ibikomeje kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni nyuma y'ibirego bitandukanye bya Beto Felix Antoine Tshisekedi Chilombo ndetse na Patrick Meya, umuvugizi wa guverinoma ye, aho bose bashinje u Rwanda kuba rwarashe amabombe yaturukaga mu gihugu cy'u Rwanda muri Bugarama bakoresha ijambo Bugarama. Ni ibintu byavugiwe i Kinshasa ndetse n'ahandi hose abayobozi ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bari reka tubagezeho rero itangazo risohotse mu kanya rya leta y'u Rwanda, guverinoma y'u Rwanda, aho ari itangazo ryandikiwe i Kigali ku wa 10 Ukuboza 2025. Batangiye bavuga ngo inshingano ku kwangiza agahenge cyangwa ku kurenga ku gahenge. Bakomeza bagira bati ibitero bikomeje n'intambara ziri kubera mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ntabwo izi ntambara zishobora gushyirwa ku Rwanda cyangwa ngo zitwererwe u Rwanda. U Rwanda rwamaganye ingabo za Kongo FARDC n'ingabo z'u Burundi FDNB hamwe n'ihuriro ryazo rigizwe n'imitwe ya FDLR y'ingengabitekerezo ya jenoside ishyigikiwe na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abarwanyi ba wazalendo n'abacancuro b'abanyamahanga bakomeje kugaba ibitero by'indege n'indege zitagira abapilote drones ku baturage bo mu bice byegereye umupaka w'u Rwanda. ASM 23 yatangaje ko ibi byahise biyisunikira kwitabara no gusubiza ibi bitero bitewe n'ibisasu byarashwe mu cyumweru gishize i Kamanyora biturutse mu Burundi. Abaturage barenga 1000 b'abanyekongo bambuze umupaka bahungira i Bugarama mu burengerazuba bw'u Rwanda, aho bacumbikiye mu nkambi y'agateganyo ya Nyarushishi. Ingabo z'u Burundi zimaze gukusanya abasirikare basaga 20,000 mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo mu nyungu za leta ya Kongo, kandi by'umwihariko zafunze uturere tw'abanyamurenge twa Minembwe mu mugambi wo kubuza abaturage kubona ibiribwa ndetse no kuba batuma bicwa n'inzara. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yatangaje ku mugaragaro ko itazubahiriza agahenge na gato, kandi ko iri kurwana kugira ngo isubirane ubutaka bwayo bwafashwe na ASM 23 n'ubwo inzira y'amahoro yari irimo igeragezwa. Ibisobanuro by'iyi gahunda yo gukomeza guhitamo umuti wa gisirikare byamenyeshejwe umuryango mpuzamahanga, nubwo uwo muryango ufite uburyo bwawo bwo kugenzura kandi amakuru menshi ari ku mugaragaro. Umuryango mpuzamahanga ntabwo wigeze usaba guhagarika ibi bitero byari bimaze amezi byinshi bitegurwa, byamaze amezi menshi bitegurwa na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kandi byatangiye gushyirwa mu bikorwa mu cyumweru gishize. Byongeye kandi kunanirwa kwa Kongo kurandura no gusenya FDLR nk'uko biteganywa mu masezerano y'amahoro yo muri Kamena 2025 biracyadindiza umuti w'ikibazo mu burasirazuba bwa Kongo, intego nyamukuru y'amasezerano ya Washington. None biragaragara ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo itigeze yitegura by'ukuri kwiyemeza amahoro, nubwo Perezida Tshisekedi yitabiriye umuhango wo kuwa 4 Ukuboza nk'uwari wategetswe gushyira umukono ku masezerano. Ibi byica ku bushake amasezerano mashya aheruka
kuganirwaho n'inzitizi ikomeye ku mahoro, bituma abaturage bo mu burasirazuba bwa Kongo bakomeza kubabara ndetse bikaba impungenge ku mutekano w'umupaka w'uburengerazuba bw'u Rwanda. Gusubira kwishyirwa mu bikorwa ryuzuye ry'amasezerano ya Washington ni ingenzi kandi birihutirwa, kimwe no kurangiza inyongera zitarasinywa z'amasezerano ya Doha hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na AFC M23. Iyo niyo nzira ifatika kandi ifite amahirwe menshi yo kugarura amahoro, umutekano n'iterambere mu karere k'ibiyaga bigari. Naho itangazo rya guverinoma y'u Rwanda risoreza. Nk'uko mubyumviye rero, nyuma y'iminsi ibitero by'abarundi bitangiye kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri Kamanyora, nk'uko twabibagejeho, aho Uburundi bwarashe amabombe arenga 200 ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Kamanyora ndetse no mu bice bihegereye, byatumye abaturage barenga 50 muri icyo gice bapfa bazira akarengane, bazira ibisasu by'abarundi ndetse n'indege za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nazo zaguruzwaga ziturutse ku kibuga cy'indege cya Bujumbura cyitiriwe Melchior Ndadaye. Ibi rero byarakomeje bituma AFC M23 igomba kwirwanaho, ihabwa inshingano zo kwirwanaho n'abayobozi bayo, aho batangiye kwirwanaho mu buryo budasubirwaho ndetse batera ibibombe bigera kuri 2 mu gihugu cy'u Burundi, byatumye abarundi bazana abasirikare benshi cyane, nubwo havugwaga abasirikare barenga 15,000 ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abarundi bazanye abasirikare benshi ku buryo bagera ku 20,000 b'abasoda b'u Burundi baje ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi rero byatumye M23 ihitamo kwica ikibitera. Ni ukuvuga ngo nk'uko M23 ikomeje kugenda ivuga ngo ubundi iyo duteye tugomba kujya ku isoko tukica ahatuma utugabaho ibitero. Nibyo byatumye rero bakomeza kwavansa, barakomeza baramanuka bajya Ruvungi, bakomeza bagera Sange. Mu ijoro ryahise nibwo bafashe umujyi wa Uvira, aho abana b'intare zasarambwe ubu bicaye ku kiyaga cya Tanganyika bari kwirobera gafi, bakarya gake gake, bari kwirobera isambaza gake gake, ndetse bagafata amafoto bibereye mu bwato bavuga bati turi Tanganyika hariya hakurya mubona ni Bujumbura. Ibi rero nibyo u Rwanda rwagarukagaho rwamagana byeruye ingabo z'u Burundi, rwamagana byeruye ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abafatanyabikorwa bayo barimo Wazalendo, FDLR yo ngira ngo murabizi ko ari bo bakuru babo ndetse n'abacancuro b'abazungu bakomeje kugenda babafasha muri iyi mirwano. U Rwanda rero nta gushidikanya rukaba rusubije nyuma y'aho umujyi wa Uvira umaze gufatwa, ndetse amahanga ubu noneho agiye gushyira igitutu kuri leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kugira ngo habaho noneho agahenge keruye, mu gihe Kongo yo yamaze kuvuga ko itazigera yemera agahenge nk'uko byatangajwe n'abayobozi bayo, ndetse n'itangazo rya guverinoma y'u Rwanda rikaba risa nkaho ryabigarukagaho mu buryo bweruye. Ese Chilombo azemera guhara cyangwa Sebarundi we azemera guhara? Kuko Ubujumbura ndaza kugenda bakurikiranira amakuru y'Ubujumbura, igihe nuko Ubujumbura iri mu kaga gakomeye cyane nyuma y'ifatwa ry'umujyi wa Uvira, kuko wari nka moteri y'umujyi wa Bujumbura. Biraza kugenda bite Bujumbura, ubuzima buraza gukomera nk'ibisanzwe. Ni Pilot News TV, mukomeze mane nanjye, ndabakunda cyane muri Abagaciro.